Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Mayengani the president. Na mahungu yo saseka swinene. Yeah, so kasi of course as you can see right 19th January ni fika ni scroll ka account ya Mayengani the president. Lo ni fika ni scroll fana ku mugo ku na post yo karhi nga fika yi tsariwa la. So of course ni ta expand ngopfu ka lo wa xisati. So fika yi vona yi fika yi tsariwa congratulations Tombi ya mina Zethu. So after lo nhlani ku Zethu la no man I think with the familiar. So it like expand of course athatsela ko na n'wana the late but Masenyana abonga o ivitra yena abonga ku va mi pase ntanga khume so va pasini grade 12 but Masenyana yivula his late brother mi nga ma hleketa loko thana mata RIP in relation to severa presarangane and stuff. So after one hleko Zethu Balo ni vetela ku no man I think I remember this name. So Zethu Balo hi lo a yi n'wi featuring ka album liya ya Jesu initially hi sungule ku n'wi tiva kwala ka risimu ra Mother F and u swona a ku ri khale vo tale hi n'wi tiva Zethu Balo a ho ke hi nga swi tekeli enhlokweni mi nga ma hleketa ti-images teto ta xihlangi xexo ti nga va ti-trenda strong leti a yi ti-post in president Mayengani xo ku ma ha ti hleketa vo tala ni xo ku hi sungule ku n'wi tiva laha even then of course hi expanda hi ya ka album ya Jesu laha hi nga fika hi twa kha xi ba xilungu xin'wana na voice yo saseka. And you better not post it, ne? Yes, baby. I won't post it. Okay, Didi, Honorable Valoi. Yes. You ask of honor with that motherfucker. Withdraw that motherfucker. Her voice is very, very good. Maybe yi nga pfumeleleka music. Mara swi tikomba already xi ringeteni present Mayengani hi tlhe hi nga vi aware guys. A ni ti ku swi te njhani because ni ve ni ya chekisa album leyo ya ya va matiko ni kuma ku a ri kona Zethu Balo as you can see loko ya le hansi le ka backing vocals by Hlaude Gupta and Zethu a swona ku a ri kona Zethu kwalano Baloyi kumbe byongo bya mi byo I'm just going to be honest guys mara I kona as you can see kwalano so nga vula tani ku congratulations to her so as shown kwalana ku ri 2021 at that image she grew up so fast guys and then loko se hi tlula kwalano sa ku ri 2022 as you can see kwalano leswi se a langutise xiswona and then sweswi loko se hi ta tlula hi ya ka 2024 as you can see ha se ku ri swinene se hi ku ri swinene hayi vona va tirhini swinene hi nga congratulations to her and also abonga hi leswo. Vavanuna tshikani vavasati u ta yi kuma kwini mali ya ku nyika munhu hambi u nga mukoloti va tshikeni ai va hlupha lava.